dados. Angin ala rencana sami punapikan dengan dumugi sangkapan sami rahayu rajang. Nah, di video puniki wonten pepelajaran ini suwegina. Tapi punika suwegina sedurung nika ngaken dumun dan tujuan pepelajaran di video puniki. Iwawu sampun tujuan pepelajaran, sane mangken lantur ring teges suwegina. Suwegina ring bahasa Indonesia sambat pekerjaan. Dadosnya nih suwegina inggih punika sekancan parikrama sane ngasilang laguna ke keanggen ngejakepan sane membuat ring kauripan. Ring bahasa Indonesia, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ring bahasa Bali wonten mengundang-undang soroh suwegina, soroh mendegat jenis. Dadosane wonten dase soroh suwegina sane ketarang ring hidup. Nabi wonten sorohnya nih, cekidot. Alih-alih sami, yang pertama wonten suwegina dados guru. Guru inggih punika anak sane suwegina nyane ngajahin murid ring sekolah. Pantes sekali yang ngajarin sekolah dari ini. Suwegina sane kaping kalih mewaste petani utawi wong tani. Wong tani inggih punika anak sane gegina nyane metetanduran ring saring. Suwegina selanjutnya inggih punika pande. Pande inggih punika anak sane gegina nyane mekarit yuk, blakas utawi gong. Genah pande mekarit yuk, blakas utawi gong punika mewaste prapen. Kaping 4 wonten suwegina dados pendege. Pendege nya punika anak sane suwegina nyane ngerarah ulam utawi be ring plastik. Sane nomor 5, suwegina inggih punika dados supir. Supir inggih punika anak sane suwegina nyane nyalana motor utawi mobil. Ring up sekali makin sampun wonten supir, wonten supir Grab, supir Gojek, dan supir traktor. Suwegina selanjutnya inggih punika pregina. Pregina inggih punika anak sane demen beagle. Dengan tiang yang bisa beagle. Suwegina selanjutnya inggih punika penabuh. Penabuh anak sane demen menggambal. Tadi tiang bisa menggambal nganggen cengceng. Bikin cengceng. Suwegina selanjutnya inggih punika anak sane keginanyane nyalana dokar dike mewaste kusir. Inggih sebina selanjutnya inggih punika anak sane demen nyolahan wayang punika mewaste dalam. Sane pilih unta punika wonten anak sane demen ide-ide punika mewaste gegendong. Alih-alih sana kami iwawu sampun pelaksanaan yang tegas suwegina nah soroh suwegina. Pemicu pelatihannya suwegina inggih punika sekancan parikrama sane ngasilanna lan dina punika keahlian ngajak kepang sane membuat ring kauripan. Soroh suwegina ring video puniki wonten dase, pertama wonten guru, petani, pendege, pande, lan supir. Salah wonten pregina, penabuh, dalang, kusir, lan gegendong. Pada sapunika ring video pembelajaran puniki puputang titiang atur-aturan klungkung sawana pura kirang langkung lunas ampun. Oh,